Yes, ikaze nanone inshuti bakunzi bacu hano kuri Ibakwe Media TV. Reka nongere mbasuhuze mbifurize gukomera ari nako mbaha ikaze irambuye kuri page y'amakuru agezweho ku mutekano ku butaka bw'Iburasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugiye kurebera hamwe amakuru mbazaniye inkuru nziza ubwo abatuye Uvira rwose muyakirize yombi. Inkuru insesekayeho nzindutse ngo nyibagezeho ibigiye kuba aho ngaho Uvira. Ese muri tayari kubyakiriza amaboko yombi? Reka turebere hamwe ibyi inkuru tugiye kuba twibandaho ivugwa ku mutekano n'ubundi mu mujyi wa Uvira. Ibiganiro byatangiye ngo harebwe uko impunzi zacyurwa, turaje tubikomozeho aka kanya. Rero biravugwa neza ko bimaze no gutera intambwe ishimishije. Hanyuma ariko kandi ndababwira ko maginga ya imbonera kure n'abarwanyi bavuga ikinyarwanda bari gutorezwa n'abazungu mu kibira, ariko kandi bamwe muri bo biravugwa neza ko ngo bari kwegerezwa umujyi wa Uvira n'ibindi bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo muri access y'umurenge. Bikavugwa neza ko inyeshyamba zigera ku 4,000 zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda zageze y'umurenge zivuye mu Burundi. Turaje tubirebire hamwe. Yitwa Moise Nyarugabo yageneye ndayishimiye ubutumwa bukomeye nyuma y'iturika bombe byaturikiye hariya umurwa mukuru wa Bujumbura, byahitanye abaturage mbona bimaze gutangazwa ko bageze kuri 6. Turaje turebera hamwe rero mu by'ukuri umuburo wagenewe cyangwa se wahawe Perezida Ndayishimiye. Ikindi tuza kuba twibandaho muri aya makuru rero ndagira ngo mabwire ko bisubiye ibubisi, ariko kandi abenshi bati biteye indi ntambwe. Ubwo biraterwa nuko byumva, kuko inkuru ndayinjiramo nkenere n'ibitekerezo byawe. Ubaka kanya ndagira ngo nkubwize ukuri ko ibiganiro bya Leta ya Kinshasa ndetse na M23 bishobora kwimurirwa muri Geneve hariya mu Busuwisi. Turaje tubirebere hamwe. Ikindi mbabwiraho gatanu ku kandi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zanenze abibasira u Rwanda bakirengagiza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kibazo cya FDLR. N'umutwe ugizwe hanini n'abasize bahekuye u Rwanda muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Hanyuma rero mbere yuko nanzika ndatangirira kuri iyi nkuru nkumenyesha uburyo M23 yagiye yagura ibirindiro byayo mu gihe gito cyane rwose kingana amara. Hari nako kandi nkubwira ko maginga ya abenshi baravuga Kivu yigenga. Abenshi aka kanya bari kuvuga Leta ya Kivu. Uribaza utese ubundi ni ibiki bivuze iki? M23 ifite intego yo gucamo ibice Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese M23 ifite intego yuko mu by'ukuri uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo bwakwigenga? Ese M23 ifite intego cyangwa se yo kwagura imbibi ikaba yafatana Kinshasa? Ese M23 ubundi intego yayo ni intego ki? Uyu mutwe akenshi binyuze mu bayobozi bagiye batandukanye biri huriro Alliance Fleuve Congo M23 byagiye bivugwa ko mu by'ukuri ikigamijwe cyangwa se intego yawo nyamukuru ari ukubohora igihugu no gufata ubutegetsi. Byatangajwe umujyi wa Goma utarafatwa hakibaho kwihuza kwa Alliance Fleuve Congo M23, Alliance Fleuve Congo na M23. Icyo ngira ngo tuganireho rero cyangwa se tunarebera hamwe mu buryo burambuye ni M23 koko yacamo ibice Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese habaho balkanization? Abenshi bari baza batese nibyo byaba, ese byaturuka kuki? Icyo nshaka ngo mbabwire, reka mbanze mbabwire ko uyu mutwe wa M23 birashoboka ko mu by'ukuri waba urajwe ishinga no kubohora abanyekongo bose muri rusange ntawe ukuwemo, ndetse no gukora ubutegetsi bwa Tshisekedi burangwa n'ikibi, ruswa, ikene wabo, kwikubira imitungo y'igihugu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko kandi ku rundi ruhande bijyanye n'amategeko mpuzamahanga, amategeko agiye atandukanye agenga cyangwa se atuma ashyigikira cyangwa se akumira icibwamo ibice by'igihugu bitewe n'impamvu runaka. Mu by'ukuri rero muri make M23 aka kanya urebye neza muri position irimo ntishobora gushinga Leta ya Kivu. Ndagira ngo mubyumve neza ko kantu mugasurinye aka kanya bijyanye na position M23 irimo ntishobora gushinga Leta ya Kivu mu buryo bwemewe
n'amategeko mpuzamahanga. Keretse ibintu wenda bikomeye cyane bikaba ngombwa ko M23 ibikora yirengagije amategeko mpuzamahanga, kandi nkeka ko iri huriro ritarajwe ishinga mu by'ukuri no kwica amategeko mpuzamahanga cyangwa se kwica nkana ayo mategeko agenga ibijyanye n'icibwamo ibice ku ruhande cyangwa se ku gihugu. Ubwo rero impamvu mbivuze gutya, reka mbisubiremo, M23 ntabwo iri muri position, ntishobora kuba aka kanya yashinga leta ya Kivu mu buryo bwemewe n'amategeko mpuzamahanga, keretse bibaye ngombwa ko uyu mutwe wirengagiza amahame yawo yo kubaha amategeko mpuzamahanga. Ubundi reka nkubwire wenda ibisabwa mu by'ukuri mu buryo buvunaguye kugira ngo uwemererwe icyo kintu. Biragoye cyane kugerwaho. Ntago tubara ko ngo M23 ifite ibice byinshi by'ingenzi muri burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, kandi ifite igisirikare gikomeye mu by'ukuri cyo kuba cyabasha kurinda umutekano w'abaturage b'ibyo bice babohoye. Murabizi ko hakiri n'ibice byafashwe ariko bicyumvikanamo imidugararo n'ikibazo cy'umutekano muke. Icyo ni icyambere, ariko reka kucyita icyambere ubwo nkita icya zero, kubera ko ntago ariyo mpamvu nyamukuru ngenje kukubwira ahangaha. Nari nkubwiye ko mu by'ukuri bigoye cyane kugerwaho, birashoboka ariko biragoye cyane. Ubwo rero M23 ikaba aka kanya ifite ubutaka igenzura, ariko se mu buryo bumwe cyangwa ubundi ubwo butaka cyangwa se ibyo bice M23 igenzura bigenzuwe neza? Navuga nti yego, nkurikije wenda ubuhamya abaturage batuye muri ibyo bice batangaza, abajyayo abatuyeyo batangaza ko ibice bigenzurwa na M23 bifite umutekano kurusha uko igisirikare cya Kongo cyagenzuraga byabaga byifashe. Ubwo rero reka mbigire gutya, kugira ubutaka bugenzurwa neza, M23 aka kanya yakagombye kugenzura neza igice kinini cya Kivu y'amajyepfo n'amajyaruguru, ibice byose igenzura ikabitekanisha, ntihongere kumvikana imidugararo cyangwa se ntihabeho impungenge ku mutekano muri ibyo bice. Si nicyo gusa, M23 igasabwa kugira ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi bukora, ubwo ni ikizwi nka administration, hakabaho umutekano muri ibyo bice, serivisi nziza zigahabwa abaturage n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko ibi ntibihagije ubwabyo, ndagira ngo mubyumve neza. Nk'ubwo kwemerwa n'abaturage, icyo ngicyo nacyo ari ikintu gikomeye cyane nshaka ko mwumva neza ndetse mukagiha agaciro. Iyo ngingo ese iremerwa n'abaturage? Abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo barizole, bari bibona ko batitaweho nk'ab'ikindi gihugu, bakaba bashyigikiye ko M23 igenzura ibyo bice cyangwa se barindira umutekano, yasaba ko cyangwa se yaharanira ko uburasirazuba bwa Kongo bwigenga. Icyo ni icyambere, kuko ubusabe cyangwa se ubushake bw'abaturage nacyo ni kimwe mu bintu birebwa cyane. Ubwo rero kwemerwa n'abaturage ni kimwe mu bintu by'ingenzi cyane. Nge nagira icya kabiri, hakenewe ko abaturage benshi bashyigikira icyo gitekerezo niba koko gihari. Hari naho byasaba icyitwa referendum, hakabaho itora, hanyuma abaturage bo bakemeza ko bashaka kwitandukanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo M23 cyangwa se completely, reka mbivuge gutya. Abaturage hakabaho referendum, bo ubwabo hakabarurwa amajwi y'abashyigikiye ko ubutegetsi bwa Kivu ya ruguru cyangwa se uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo bwigenga. No kuvuga ngo hakenerwa ko abaturage benshi bashyigikira icyo gitekerezo ku bwiganze kuruta abatagishyigikiye. Naho urumva ko byasaba nyine referendum, nkuko aka kanya ndagira mbabwiza ukuri ko ari cyo bisabwa. Icyo rero nicyo cyakorwa kugira ngo abaturage mu by'ukuri b'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo bagire igihugu cyabo bwite. Byasaba referendum, abaturage bakemeza ko bashaka kwitandukanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi rero ni ingenzi cyane mu mategeko mpuzamahanga arimo M23 ishaka gucamo ibice cyangwa se gutuma uburasirazuba bwa Kongo bwigenga. Iki ngiki igomba kugikoraho kugira ngo byemerwe bihabwe umugisha. Amategeko mpuzamahanga akunze guhonyora cyangwa se kutavuga byinshi, ayo mahanga akunze gusa nasuzugura ibikorwa bikorerwa mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko bigira ingaruka ku baturage kandi bikozwe n'igisirikare cya Kongo. Ayo mahanga agira amategeko
mpuzayo ari nayo M23 isabwa kubaha ndetse kuva kuri rimwe kuva ku rya mbere kugera ku rya nyuma niba ishaka gutera intambwe yo gucamo ibice Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icya gatatu navuga, M23 isabwa kwitandukanya n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ibi byitwa nabyita nko secession, kubera ko akenshi ntibyemerwa cyangwa se ntibiremerwa. Wenda bizemerwa ariko ntibyemerwa, reka mbivuge gutya. Akenshi ntibyemerwa keretse hari impamvu zikomeye, nko guhohoterwa gukabije kw'abaturage. Icyo ni icya mbere, kagaragaza gihamya cy'uko rwose abo baturage bahohoterwa. Hanyuma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwayo nayo ntiyabyemera. Nkeka ko byumvikana cyane, ntiyabyemera. Ejo ndi Joseph Kabila yashimangiye cyitwa sudanization, nkuko muri Sudani byagenze, ariko ntabwo bihabwa amahirwe menshi. Gusa birashoboka, ntabwo nabyambura amahirwe 100%. Byakwemerwa n'amahanga se? Icyo ni ikibazwa. Amahanga menshi mubona ko abagamiye cyane kuri Tshisekedi. Ese amahanga yakwemera ibyifuzo bya M23 bikagerwaho ko ndora abaturage benshi bifuza ko uburasirazuba bwa Kongo bwakwigenga, ni nka bikatanga nabo ngo nuko? Ese koko mu byukuri donc kwemerwa n'amahanga, ikizwi nka international recognition. Icy'ingenzi kurusha ibindi rero ahangaha kiri kugaragazwa, kirusha ibindi byose kuba ingenzi, ibihugu bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza n'ibindi bihugu bitandukanye, n'imiryango mpuzamahanga nk'umuryango wa European Union, African Union n'indi miryango igiye itandukanye iba igiye ifite ibyikora ku isi cyangwa se ishinzwe irajwe ishinga no gukurikiranira hafi. Aka kanya ndagira amabwiza ukuri ko iyo miryango igomba kubishyigikiye icyo kintu kidasanzwe nakwita balkanization cyangwa se ishirwamo ibice ry'igihugu urasirazuba bwa Kongo bukigenga. Kwemerwa, ingingo ya 4 ni ukwemerwa n'amahanga, ikizwi nka international recognition. Ese koko ayo mahanga yabyumva? Nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika mpita nyikura ku rutonde rw'ababyumva, kubera ko kandi murabizi ko ari nabo bagenga bisi, ngira ngo nabo barabyiyita. Aka kanya ntabwo nzi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomera ko M23 igenga Kivu y'amajyepfo n'iy'amajyaruguru, byanye n'icyo nakwita inyungu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite. Ariko kandi ku rundi ruhande sinanaca karongo kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntabwo byakoroha kubera ko Amerika irasa n'iri ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa, nubwo iri gukora ibijyanye n'ubuhuza hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda rushinjwa gushyigikira umutwe wa M23, ariko rukabihakana ruvuga ko ahubwo Kongo ishyigikira umutwe wa FDL ugizwe ahanini n'abasize baye ku Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ahangaha rero ndagira ngo mbabwize ukuri ko byaba bigikomeye cyane rwose, byabyikomeye cyane, byasaba mu by'ukuri igihaha kidasanzwe kugira ngo ibihugu nk'ibi ngibi byemere iki kintu. Byagorana cyane kuko Amerika y'ubwayo ikaba n'umutware w'isi, birumvikana igaragaza ko ishyigikiye guverinoma Kinshasa. Dore ko ejo twabwiye ko baherutse gufatira u Rwanda ibihano abayobozi bakuru mu ngabo z'u Rwanda na RDF nk'urwego nyirizina, ndetse kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zigomba gufatira n'abayobozi batandukanye b'u Rwanda ibihano ngo bitewe no guteza imidugararo mu burasirazuba Kongo no gushyigikira umutwe wa M23. Ubwo ariko ibyo byose ntabwo ari byenje ngo ntindeho. Murabizi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze iminsi bitangajwe ko zishobora kuza kongera guha ubufasha igisirikare cya Kongo mu bijyanye n'imyitozo, ibikoresho n'ibindi bigiye bitandukanye, ngo kubera ko Kongo isigaye yubaha icyitwa ngo ni itegeko rikomeye cyane rigenga ikoreshwa ry'abana mu gisirikare, rikabibuza rikabikumira, ngo ni Child Soldiers Prevention Act. Ryaratumye rero kuko Kinshasa yabirengagaho, Amerika ihagarika ubufasha yabahaga, gusa ngo Kinshasa yikubisa agashyi. Ubwo rero ngo ubwo bufasha bugomba kongera kuyihabwa. Icyo si cyo nagira ngo dutindeho, ahubwo iyi ni ingingo ya 4 nagira ngo turebera hamwe. Ibihugu bitandukanye n'imiryango mpuzamahanga ko yakwemera ko M23 ikora iki kintu, sinzi aho byava. Icya 5 kutavogerwa rero n'ingabo za Leta Kinshasa ifite uburenganzira ngo bwo kurinda ubutaka bwayo. Bivuze ko rero ngo ishobora kurwana n'izo nyeshyamba cyangwa se n'abarwanyi ba M23, ariko ahangaha iyi ntago ari ingingo naho uburemere, kubera ko murabizi ko barwanira hose birangira izi ndwanye za General Sultan Makenga ziteye intambwe ishimishije zikubise zibabaza. Aka kanya rero kamubwire ko gushinga leta ya Kivu ni ibintu bitoroshye cyane, kandi mu by'ukuri ntibiri hafi.
ntago navuga ko bidashoboka ariko biragoye cyane muri iki gihe. Wenda ejo byakunda ariko uyu munsi bwo biragoye cyane, byasaba impinduka nini cyane mu bya politike, ubufasha bw'amahanga n'inkunga y'abaturage muri rusange. Rero nicyo navuga, benshi barasenga bati nyaboneka icyaduha bikaba, ariko kandi ugushaka kw'Imana ko kuganze mu batuye isi ndetse n'ibiyigize birumvikana. Ni Amerika ikomeje mu by'ukuri kugenda irikoroza ifatira u Rwanda ibihano kwibazese gushyigikira M23 kugira ngo igire ibice igenzura ndetse bibi byigenga. Mu by'ukuri murumva ko byagorana cyane. Hanyuma ngira ngo murabizi ko ibicuruzwa biva mu bice bigenzurwa na M23 byerekeza mu bice bigenzurwa na guverinoma Kinshasa bisoreshwa. Ikimenyetso cy'uko Kinshasa yamaze kwidekarara ko burasirazuba bwa Kongo atari igice cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Benshi bati rero wasanga aricyo twaheraho tuvuga tuti ni higenga, ariko harebwa n'ikindi cyakorwa kugira ngo Kongo idacibwamo ibice, ko Kinshasa sinzi ko yava kwizima ngere kure bira bice bikungahaye cyane, ikunze gukinga udukarito cyangwa se gukinga amahanga mu maso kugira ngo yifashe mu kubaka igisirikare ndetse no kugira ingabo zikomeye cyane no mu rugamba bahangaramo twa M23. Aho M23 igenzura hari amahoro henshi, nko muri Nyiragongo abaturage bahawe igisubizo ku kibazo cy'amazi meza cyari kimaze imyaka myinshi. Ubwo aka kanya rero reka mbwire ko Alliance Fleuve Congo mu by'ukuri ryamaze kwagura ubuso mu buryo budasanzwe. Reka nkumenyesha uburyo uyu mutwe wagiye wagura ibirindiro byawo mu gihe gito. Aka kanya ubu impamvu vira batayifite bikaba ari ubushake bwabo. Iri huriro rikomeje kugaragaza imbaraga mu burasirazuba bwa Kongo, aho mu gihe gito ryarenze cyangwa se ryageze ku kwigarura uduce twinshi ku buryo bwihuse. M23 yongeye kubyutsa ibikorwa byayo bya gisirikare mu mpera z'umwaka wa 2021 nyuma y'igihe yari imaze itagaragara cyane, itangira kwiyubaka bushya, kongera ingabo no gushaka abarwanyi bashya. Ibi rero byatumye mu mwaka wa 2022 itangira guhangana bikomeye n'ingabo za Leta ya Kongo FARDC n'imitwe iyishyigikiye. Mu buryo bwihuse rero uyu mutwe wagize utya ufata ibice bitandukanye byo mu karere k'uburasirazuba bwa Kongo, mu ntara za Kivu y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo, aho wigaruriye imijyi n'uduce by'ingenzi. Harimo imijyi minini ifite akamaro mu by'ubukungu n'ubwikorezi. Uko kugenda ufata ibice byinshi rero byatumye M23 y'ubumwe mu mitwe ifasha cyangwa se ifite ububasha bunini mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 uyu mutwe wateye intambwe ikomeye ufata umujyi wa Goma, afatwa nk'umurwa mukuru wa Kivu y'amajyaruguru ubukungu, ndetse unakomeza ugana mu yindi mijyi nka Bukavu. Ibi byagaragaje uburyo wakoresheje ingufu zidasanzwe za gisirikare ndetse n'imitegurire ihamye ya gisirikare. Nyuma yo kwigarurira ibice, M23 ntiyagarukiye aho cyangwa se ntiyagarukiye ku kubifata gusa, ahubwo yatangiye no gushyiraho imiyoborere isa n'iy'ubutegetsi igamije gukomeza kugenzura no gukoresha neza uturere yafashe. Ibi rero byayihaye ubushobozi bwo gukomeza kwagura ibikorwa byayo ndetse no gukomera kurushaho. Mu bihe bya vuba imirwano yakomeje hagati ya M23 n'ingabo za Leta zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro, aho impande zombi zigenda zisimburana kwigarurira uduce dutandukanye, bigaragaza ko urugamba rukiri mu by'ukuri ahabisi rukomeye kandi rutararangira. Muri rusange rero kwaguka kwa M23 mu gihe gito gushingiye ku kongera ingufu za gisirikare, imitegurire ihamye ndetse no gufata uduce tw'ingenzi mu buryo bwihuse. Ibintu byatumye rwose ibimwe mu mitwe ifite ijambo rikomeye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngira ngo kandi murabizi ko bije nyuma yuko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nubwo tuvuga M23 kenshi, ariko hari imitwe irenga 250. Aka kanya rero M23 niri ku isonga mitwe iri koroza cyane ndetse ivugisha benshi muri aka karere k'ibiyaga bigari, ndetse ikanateza Kinshasa icyo nakwita ubwoba, igaca igikuba, ikabahindisha umushyitsi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Mwumve ko ibikorwa bya M23 byatumye Kinshasa isa nifunguye imiryango y'ibiganiro ngo baganire barebe icyatuma amahoro agaruka mu burasirazuba bwa Kongo. Ubwo rero ragira mbabwire ko amaze iminsi baganira
baganirira hariya i Doha muri Katari, baganiriye henshi hagiye hatandukanye, ariko noneho i Doha naho bisa nk'ibigoranyemo bakakanya ibiganiro bya leta Kinshasa na M23 ngo bishobora kwimurirwa mu Busuwisi vuba aha, niko amakuru angaragarira ahangaha abivuga cyangwa se abihamya. Ubwo rero bikavugwa neza ko ibyo biganiro bigomba kuba kandi mu buryo bwiza, ngo hari ibimenyetso simusiga by'uko bizaba kandi neza, ariko kandi ngo ntibihutaza ibya Katari nk'uko amakuru abivuga. Ni ibiganiro byahurizaga ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihuriro AFC M23 i Doha muri Katari, bishobora kwimurirwa mu Busuwisi mu gihe cyavuba. Ibiganiro bya Doha byatangiye mu mpera ni mu ntangiriro z'umwaka ushize. Leta ya Katari rero yashakaga gufasha impande zombi guhagarika intambara no gukemura amakimbirane ari hagati yazo guhera mu mizi y'iyo ntambara, niko nabivuga. Urugamba rwabereye mu bice by'umurasirazuba bwa Kongo mu kibaya cya Rusizi muri teritwari ya Uvira mu ntangiriro z'Ukuboza umwaka ushize, rwakomye mu nkokora ibi biganiro kuko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze kubyitabira nyuma yo gutsindwa na AFC M23. Byari byitezwe ko ibiganiro bya Doha bizasukurwa vuba nyuma y'aho M23 yemeye ubusabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo kuva mu mujyi wa Uvira, ariko ntibyashobotse kugeza ubwo intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo ikomeza, ndetse n'intambara yo mu burasirazuba bwo hagati ubwo yatangiraga tariki 28 Gashyantare 2026. Ikigo CIC cyangwa se Center on International Cooperation cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kaminuza ya Leta ya New York muri Amerika cyatangaje ko ngo kubera intambara mu burasirazuba bwo hagati yagize ingaruka zitaziguye ku bihugu birimo Katari. Ibiri biganiro ngo bigomba gukomereza i Geneve mu Busuwisi. Hari amakuru avuga ko Amerika yasabye ko ibiganiro byakomereza mu Busuwisi tariki 14 Mata uyu mwaka, gusa nta cyemezo kiragaragazwa cyangwa se nta cyemeza niba leta Kinshasa na M23 AFC byaremeye kubyitabira. Nubwo rero mu by'ukuri abahuza bashaka ko ibiganiro by'amahoro bikomeza, AFC M23 ishinja leta Kinshasa kurenga ku masezerano y'agahenge yasinyiwe i Doha muri Katari, igashimangira ko ibyo ari ikimenyetso simusiga kigaragaza ko nta gahunda ubutegetsi bw'i Kinshasa bufite yo guhagarika intambara. Mu byo AFC M23 ishinja leta Kinshasa harimo gukomeza kugaba ibitero bikomeye mu bice byiganjemo abasivile, cyane cyane muri komine Minembwe duhuze tuvugaho kenshi, ihuza cyane cyangwa se ihuza teritwari ya Uvira na Fizi, ndetse utibagiye na Mwenga ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ndetse no ku birindiro bya M23 muri rusange. Hanyuma rero tukiri ahangaha muri Uvira, guhera ku munsi nge nabyita ku munsi w'ejo ku wa gatandatu tariki 4 Mata, ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri bwatangiye ibiganiro bigamije gucyura abanyekongo bahunze imirwano ikomeye yabereye muri teritwari ya Uvira mu mpera z'umwaka ushize wa 2025. Guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo washyizweho na leta ya Kinshasa Jean-Jacques Perusi yatangaje ko ibi biganiro bibera mu mujyi wa Kalemi mu ntara ya Tanganyika byitabiriwe n'abahagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi UNHCR. Guhera ku munsi w'ejo rero ku wa gatandatu tariki 4 Mata, ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi bwatangiye ibiganiro bigamije gucyura abanyekongo bahunze imirwano ikomeye yabereye muri teritwari ya Uvira mu mpera z'umwaka ushize. Guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo washyizweho na leta ya Kinshasa Jean-Jacques Perusi yatangaje ko ibiganiro bibera mu mujyi wa Kalemi mu ntara Tanganyika byitabiriwe n'abahagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi ariryo UNHCR. Hanyuma uyu muyobozi yasobanuye ko iyi mirwano yabaye mu Ukuboza umwaka ushize yatumye abaturage bagera kuri 1,200,000 bo mu bice bya Sange n'umujyi wa Uvira bahungira imbere mu gihugu. Abandi rero hafi 800 bahungira muri Tanzania no mu Burundi. Agira ati niyo mpamvu guhera tariki ya 4 Mata inama ihuza Kongo, Burundi na UNHCR tuzahurira muri Kalemi kugira ngo dushyireho uburyo n'ingengabihe yo gucyura impunzi zabi ziri mu Burundi, cyane cyane Bujumbura, Gitega ndetse na Cibitoke
cyangwa se Tanzania. Muri Uvira cyane cyane mu bice byo mu kiba cya Rusizi habereye imirwano ikomeye yahanganishije M23 n'ihuriro ry'ingabo za Leta Kinshasa, twabigarutseho mu gihe kirenga gato y'icyumweru. M23 yarabifashe byose. Rero ubwo M23 yagenzuraga ibyo bice n'umujyi wa Uvira, Leta y'u Burundi yafunze umupaka wo ku butaka wa Gatumba na Vugizo. Abanyekongo bari barahungiye mu bice birimo Bujumbura babura uko bataha, nubwo imirwano mu by'ukuri yari yarahagaze. Muri Mutarama uyu mwaka M23 yavuye mu mujyi wa Uvira bisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo kwizezwa ibitangaza ko ibiganiro by'amahoro biyoborwa na Doha bizahita bisubukurwa. Muri Gashyantare umwaka wa 2026 Burundi bwafunguye umupaka wa Gatumba, ubwo bwabonaga ko mu by'ukuri ingabo za Leta zasubiye mu mujyi wa Uvira, ariko umubare w'abanyekongo batashye ni muto ugeranyije n'abahunze. Hanyuma ikindi twakomozaho cyangwa se ikindi indi nkuru twahita twinjiramo twihuta cyane gatanu kuri gatanu, reka mbabwire ibyizi nyeshyamba zigera ku bihumbi. Ndi kubona ibihumbi 4, inyeshyamba ibihumbi 4, kandi ngo ni inyeshyamba zihora zambariye gushotora cyangwa se guhungabanya umutekano w'u Rwanda ko bwije nuko bukeye. Amakuru angeraho rwose aremeza ko inyeshyamba zibarirwa mu bihumbi 4 zo mitwe ya P5 irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda zamaze kugera Umurenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo nyuma yo gusoza imyitozo zari zimazemo igihe mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru avuga ko ku munsi w'ejo kwa gatandatu cy'enye Mata aribwo ziriya nyeshyamba zageze ahitwa Kundondo mu misozi miremire y'Umurenge. Andi makuru kandi iki gitangazamakuru cyamenye nuko bari abarwanyi nk'uko kibitangaza, ubwo n'amakuru bamenye nyine ngo bari abarwanyi bagiye ngo nta ntwaro bafite, ngo kubera ko inkongi y'umuriro iherutse kwibasira ububiko bw'intwaro zari zibitse mu kigo cya gisirikare cya Musanga i Bujumbura yatwitswe. Rero bari abarwanyi bagombaga kwifashisha mu burasirazuba bwa Kongo. Hanyuma rero kandi ni intwaro zari zimuriwe muri kiriya kigo zivanwe mu kigo cya gisirikare cya Mwaro kugira ngo zijyanwe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amakuru kandi akavuga ko muri kiriya kigo cyangwa se guhanahiriyemo drone nyinshi zo mu bwoko bwa CH-4 ndetse n'izindi mbunda ziremereye hamwe n'imyambaro y'abasirikare. Amakuru atugeraho yemeza ko abarwanyi byuze ba P5 nyuma yo kugera Umurenge bakiriwe na Lieutenant Nyamusaraba Alex, uyu no mu mutwe wa Gumino usanzwe ukorana na Leta ya Kinshasa ndetse akaba yarakoranaga bya hafi na P5 ibarizwa mu mutwe wa RNC wa Kayumba Nyamwasa. Ubwo abo barwanyi ndagira ngo mugibukiranye neza, nibabwira amakuru mujye muyacaho akarongo kubera ko mba mfite babuzira bugacya biratinda ariko mukabona ukuri guhari. Ibi ni bivuze ko aba basirikare bavuye mu Burundi cyangwa se izi nyeshyamba zivuye mu Burundi harimo izavuye mu kibira zimaze iminsi zihabwa imyitozo n'aburuhu rwera. Twari twabivuze ko hano muri kiriya gice muri biriya bice by'ishyamba rya Kibira riherereye muri komine Bukiranyana ni mu ntara ya Bujumbura, hakomeje kubera imyitozo ya gisirikare ikomeye cyane yakomeje guhabwa imbonerakure zari zoherejwe kurwana muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abaturage baturiye ishyamba rya Kibira bamaze iminsi batangaza ko ubwo bari bwose kubera ko bumva ibiturika, ndetse barabizi neza ko abavuga Igiswahili, Igifaransa, Ikinyarwanda bari gutorezwa hariya muri ririya shyamba rya Kibira. Murumva ko rero bamwe bazamutse Umurenge ku Ndondo bagaragayeyo. Ubwo rero impungenge zikomeje kuba zose kubatuye hariya Umurenge birumvikana. Hanyuma reka duhite tuvayo tugaruke ku byatangajwe n'uwitwa Tibonagi. Uyu rero ni umwe mu bakomeye cyane muri guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wabaye umunyamabanga wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi na Afurika. Yatangaje ko kuba Repubulika Demokarasi ya Kongo yasenya umutwe w'iterabwoba FDLR ariyo nzira yonyine yo gushyira iherezo ku makimbirane amaze imyaka myinshi mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Ibyo bwiretseho nyuma y'ikiganiro Perezida Kagame yagiranye na Jeune Afrique ejo bundi. Ni ikiganiro cyibanze ku ngingo
ngo zirimo umubano umuhungu wa Juvenal Habyarimana afitanye n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko barangajwe imbere na Tshisekedi. Kandidatire ya Louise Mushikiwabo nayo yaganiriyeho ku buyobozi bw'umuryango w'ibihugu by'ibikoresha igifaransa ndetse n'icyemezo u Rwanda ruherutse gutangaza cy'uko rushobora gukura ingabo zarwo mu burasirazuba bwo hagati ya Cabo Delgado muri Mozambique. Nyuma y'uko iki kiganiro gishyizwe hanze, Tibona giherutse no gutangaza ko ashidikanya ku bushake bw'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Yavuze ko yuzuzanya na Perezida Kagame ku ngingo y'ingamba z'ubwirinzi zashyizweho n'u Rwanda kubera ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Ati ndabizi ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame atavugwaho rumwe cyane, ariko mu kiganiro yagiranye na Jeune Afrique yagaragaje ingingo ifite ishingiro niba amahanga amusaba gusenya imitwe irinda u Rwanda. Amahanga ubwo akwiye no gusaba Kongo gusenya imitwe igaba ibitero ku Rwanda, ubwo ni FDLR. Iyi niyo nzira yonyine. Muri iki kiganiro kandi na Jeune Afrique umunyamakuru yabajije Perezida Kagame ibyo gukorana na M23 ku 22 Mutarama uyu mwaka. Ambasaderi w'u Rwanda i Washington yavuze ko u Rwanda rukorana na M23 mu bijyanye n'umutekano, aho abantu benshi mu by'ukuri babisobanuye ko ari ukwemera kw'ingabo ingamba z'u Rwanda z'ubwirinzi zisobanuye ko ingabo zarwo ziri mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida Kagame yagize ati ibyo birumvikana. Ingamba z'ubwirinzi zishatse gusobanura iki? Zisobanuye ko hari kurinda ubutaka bwacu hamwe n'imbibi zacu mu buryo nta watugirira nabi. Bisobanuye ko rero hari uburyo bwinshi burimo gukoresha ibikoresho byacu bya gisirikare, kohereza ingabo zacu ndetse n'ibindi. Muri make ntabwo mbona ikintu kitumvikana niba kurinda imbibi zacu bisaba ko umwanzi aguma mu birometero 5, 10, 20 kure yazo. Ibyo ni ingamba z'ubwirinzi. Hanyuma rero reka turebe cyangwa se reka tureke gukomeza kureba ibyo bintu mu buryo bumwe. Akomeza agira ati kuki tuvuga u Rwanda gusa mu gihe ruhanganye na guverinoma iri gukorana na FDLR hanyuma ntihagire icyo tuyivugaho? Ntutekereza ko nzakuraho ingamba zanjye z'ubwirinzi mu gihe utari gukuraho ibibangamiye n'igihugu cyanjye? Perezida Kagame avuga ko kubahiriza ibisabwa ari wo mutima w'amasezerano ya Washington hamwe n'andi yayabanjirije nubwo Kongo yanze kuyubahiriza. Perezida Kagame yashimye ko kuva abarwanyi ba M23 batangira kugenzura ibice bihana imbibi n'u Rwanda mu burasirazuba bwa Kongo rwizeye umutekano warwo ugereranyije n'uko ibintu byari bimeze mbere, ndetse ashimangira ko ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ingabo z'u Rwanda bibogamye. Ngo birabogamye ariko ngo ntago biteza yes. Hanyuma ngo ntabwo mu by'ukuri uyu Tibona yavuze ko bitameze neza, atari ibihano bikwiye cyangwa se biri mu mucyo. Nuko yatangaje kabisa. Ngo ntabwo biteza, avuga ko mu by'ukuri ntabwo abona impamvu, ariko ni ibihano bigaragazwa ko bidateze kubuza u Rwanda gufata ingamba zarwo zo kurinda umutekano warwo. Yes, reka rero mbashimire cyane kuba natwe muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 5 Mata 2026.